Cha, siyabonga kakhulu. Lena bekuyi-tournament ye-knockout. Ne-tournament ye-league ke siyiqedze emavini lamabili laphelile yona. Namhla seyi-knockout. Inhlanganisela yenkundla yaseNkhaba. Nalihlangothi laboJubukweni nakuvinjelweni. Nenkundla yasemaphalaleni. Le ma-teams nje lalamnceleni. Shothi kubambisene labahlonishwa lababili kunimi umhlonishwa waseNkhaba Hope Shiva nemhlonishwa Mabulala Maseko. Si-promoter ke lama games ngoba kude kahle tibonisa ngala ke kule tinkhundla tethu. Si-sponsorshile ke sipromota ukuthi badlale insha it-Liberties. Phindze futhi isat-Liberties itogwema kwenta tintfo letimbi njengekugala. Nekwekuthi nje sikhiphe nathi cishe abantu labatahamba bayodlala eTulu bagcine badlalela nema-team lamakhulu nelive mhlawumbe batimakethe badlalele nalamanye emave. Siyabonga ke kakhulu ukuthi sive solokwaqala kulomnyaka lophelile nje kudima isindvo lekhona baphetse kahle badlala kahle. Siyababongela nalabawinile. Sitawuqhubeka nathi ke sibuke ukuthi kuqhubekele embili senta njani ukuthi siphindze sponsorishe babuye baqalele phasi badlale kulomnyaka 2025 kuya 2026.